Vloko na le kae batho na le kae is your boy Bonolo le betsa dibe re le kompong ene o ka bona bonolo nya ke banana o ka bona banana se o tsebo ra se bonolo le nawe thapology ra bothata ona le power motho ana mela stage batho ba kidima o ke sale mo ka tsa go tshwara ke sethukuthezi kana na re hit boss ona le taxi nyane ngwe ya gopa na so ka ra e re go chilanyana few minutes ke hoye mata wa ngusha wa ke realize re tsa so re ke tshwara ke sethukuthezi ke tshwara ke tala kana na re ke na le tshumi ya ka ya o hustler o busy mo wa pe the takeaway ka re ke mo lad. One thing about this girl, she works so hard for her money. One day modimo tlo mo fa di million le ska bela rona le no wa ka nnete taba di bjao ka thoma ka lathela e ke seno lathela kona ke ikutlwa matla ke ikutlwa bophelo ke re no man e re ke tsamaye ke o mengela le bana ba bangwe a ka thakana le ba etsa dibe ba bantšintšintšintši mara botse banana ke celebrity ne ene la basadi le ra haga le re tshwara matswele le nana re rena re ikutlwe bja mara otherwise I love you guys so much. Thank you for the love and support. Je ke re Clarks ke ba bona mapantiti a jule toronko and this time ba tshwere ba re keng o list back ka bona re je ke di gebe go je di serious but at least guys le komba balcony mix 8 was so much fun. Awa banana ampo fedieta banana ke re ke ngwana abe banana ko monyana ampo fedieta banana a feja o nyoko ntšha ja le phalale ka re manyana banana o toro tseisa ka batho